U Rwanda rwaje ku mwanya wa 43 ku isi mu bihugu 180 mu bushakashatsi ngarukamwaka ku miterere ya ruswa. Ubushakashatsi bukorwa n'umuryango Transparency International urwanya ruswa n'akarengane. U Rwanda rukaba rwazamutse imyanya 6 n'amanota 4% ugereranyije n'icyegeranyo giheruka. Ni inkuru yateguwe na Calixte Kaberuka. Hari mwabonye ko mu by'u Rwanda rushimirwa serivisi zirimo uburezi budaheza, ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu nzego zose, yubahirizwa ry'amategeko ndetse no kuvana abaturage mu bukene n'izindi ziri mu zafashije u Rwanda kugira amanota 57% mu bushakashatsi ngarukamwaka ku miterere ya ruswa ku rwego rw'isi mu cyegeranyo cya CPI 2024. Zimwe mu nzego zirimo polisi y'igihugu, ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha zigaragaza ko zashyize imbaraga mu kugenzura ibyiciro byatungwaga agatoki muri ruswa. Umushoferi n'umupolisi mu muhanda, ariko ubu ntabwo bigikunda kubera ko umupolisi wese uhagaze mu muhanda yambaye kamera ikureba ina recording ibyo uvuga. N'ikindi cya kabiri, kuri izo kamera ibyo bita body on cameras ntushobora kuyizimya, uyikoraho aho iri, igomba kubuzimirizwa aho yasubiye, ntabwo ushobora kuyizimya ngo bizagukundire. Kirebana n'abakozi baba bakekaho ruswa ni zero tolerance. Uko yabivuze, twe iyo twabonye ko hari impamvu zituma tugukekaho ruswa, naho urukiko rwakugira umwere, twebwe tumukurikira muri disciplinary tukamufatira ibyemezo bihamye. Abashinjacyaha bacu bakurikirana ibi byaha baba ari abashinjacyaha bahawe bene ayo mahugurwa, kandi dukomeza kuyatanga kugira ngo ibi byaha dushobore kubicukumbura. Umuvunyi mukuru Nirere Madeleine asobanura ko kuba u Rwanda rwavuye ku mwanya wa 49 rwariho muri 2023 n'amanota 53% rukagera ku mwanya wa 43 n'amanota 57% ari umusaruro wa politike z'imiyoborere rwimakaje. Politiki yo kurwanya ruswa ni ya 2012 ifite ibiteganyamo cyane cyane gukoresha ikoranabuhanga mu mitangire ya service, hari ukwigisha abaturage, hari ukunoza imitangire ya service n'ibindi. Nka Minisiteri y'Ubutabera muri politiki y'urwanya ruswa yasabwaga kwihutisha kugaruza umutungo ukomoka ku byaha harimo n'ibyaha bya ruswa, hakaba no gukurikirana abakekaho ibyaha bya ruswa ndetse no guhana. Umuyobozi mukuru w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda, Ingabire Marie Immaculée, avuga ko inzego zikigaragaramo ruswa mu Rwanda zikwiye guhabwa umwihariko igacika. Transparency International Rwanda chapter turahamya ko kwihanganira ruswa bitaragera ku rwego dushaka. Iyo ufashe raporo ya Auditor General n'urugero, ndabyemera nanjye kuko natwe tujya tuyisesengura, hari case ureba ukabona mu by'ukuri harimo amakosa y'akazi, ntabwo harimo icyaha cyatuma kurikiranwa, ariko sasa ku cyayo makosa yakugaragaraho ukagumaho, ni wowe kamara. Wari ukwiye kuba wigiye ku ruhande ukabisa n'abandi banyarwanda bakagerageza, kuko deje abaturage twagutereye rega icyizere, bigufunga biguca amande, ariko nibagukure muri uwo murimo. Ikigeranyo cya CPI 2024 kigaragaza ko igihugu cya Denmark n'amanota 90% aricyo kiza ku mwanya wa mbere ku isi, kigakurikirwa na Finland n'amanota 88%, naho igihugu cya Sudan y'Epfo n'amanota 8 nicyo kiza ku mwanya wa nyuma, kikabanzirizwa na Somalia ifite amanota 9%. Muri Afurika u Rwanda ruri ku mwanya wa 3 no ku mwanya wa mbere muri Afurika y'Uburasirazuba, aho rukurikirwa n'igihugu cya Tanzania. Ibihugu bya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi muri aka karere biri mu myanya y'inyuma n'amanota 20 kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe igihugu cy'u Burundi gifite amanota 17%. Calixte Kaberuka, mu mujyi wa Kigali.